The camera almost fell. Dobar take. Dobar take. Hello, dobar dan i dobrodošli nazad, ja sam Julie i I have a fun video today. Mislim, barem ja mislim da je fun. Ja sam stavila poll na Instagram na storiju i pitala sam vas, moji pratitelji, ako me ne pratite, Jules, please follow me. Ja želim do 10.000, molim te, žrtavim se za te 10.000. I just wanna swipe up feature, jel? Stavila sam poll na Insta story. Bile su opcije 10 zabluda o Amerikancima, 10 kulturnih razlika između Hare i Seade. Vi ste izabrali kulturnih razlika i u redu, idemo. Znači, ovaj video ja sam imala toliko ideje isto za ove 10 kulturnih razlika. Mislim, nisam naglasila kulturnih, ali mogu te raširiti, mogu napraviti seriju od ovo razlika među Hare i Seade. Ali ajmo reći kulturnih, koje se stvari može ne bi primijetili što Amerikancima su like, what's wrong here? What is this? What is Hrvatska? Tako da, ajmo početi. Prva stvar, što je meni bilo like, di sam ja došla? Nemaš free refill. Nemaš free glass of water i porcije nisu toliko velike. Kad ideš li u restoranu, ti ne izlaziš iz taj restoran bez onu kesu kad ti je previše za jest. Tamo ti su porcije ogromne i jeftine. Ovdje je točno koliko ti treba da se fino najedeš. I nema tu višak ni manjak. Ok, desi se manjak, ali that's only because of my foodie. Ja naručim čašu limunadu i ne dobijem drugu čašu limunadu. I ako sam ja jako žedna ili zakašam se u sred jelo, ja sad moram platiti 15 kuna za novu janu, I can't, man! 3 deca is not enough for me. In America, gdje god da ideš, dobi samo free refill. Konobar vidi da ti je čaša malo prazna, ona će pitat, hey, you want some more lemonade, girl? And I'd be like, yeah, thank you. And they will get you lemonade and you don't pay. Ne platiš ti za taj ekstra dolje limunade. Razumijem Hrvatska zašto to naplati. Druga stvar, kad smo već na restorani, bakša, manča, tips. Ja sam prije konobarila ovu sezonu i konobarila sam malo to, I don't know, I konobarila the few here times. In America ti ostavljaš tip i to ti računaš kao dobiš račun, dobiš tax and then you double the tax. Poduplaš tax. To je onako minimum što moraš ostaviti. U Americi konobari nisu plaćani. Oni živu od tips ili ako su plaćani su, ne znam, neki $5, $6 na sat. I tebi baš treba tvoj tip. I u Hrvatskoj tu su konobari plaćani, satnice, dnevnice, poštene dnevnice, mislim. Ovisi ti radiš, ali ja sam znala imati dnevnicu od 150 kuna pa do 300 kuna dnevnice. I dogodi se često da i gost ne ostavlja manču, tips, bakšu, dogodi se. Ali ovdje to nije neki big deal, znači možeš konobar malo biti bezobrazno. A tu je već kao tip uključena u našu dnevnicu, ja bih rekla. I hope you understand what I'm trying to say. Hrvatski mi i dalje nije prvi jezik i nikad neće biti prvi jezik. We're gonna struggle together. Treća stvar, hrvatski nogometaši protiv American football. U Americi kad si ti HC football fan, samo imaš sezon pass. Ne dođeš tamo ne bacaš baklje, ali tu nogometaši, znači ljudi rađaju sin ko će igrat nogomet, imaju tu passion. Svi obožavaju nogomet. Ne svi, ali većinom obožavaju nogomet. I bakle, i slavlje, i partije, i doček vatreni. Znači stvarno je wow. I really enjoy svaki put kad je nogomet sezona. Jer partije. I like the baklje. Baklje are fun. Četvrta stvar, ja sam osoba koja jako puno voli ljubav, možda znate, evo znam gospodin savršeni, I mean, I believe in love. Pirevi u Hrvatskoj i pirevi u Ameriku. Pir u Americi, to ne traje cijelo večer. I mean, America's different, people don't really get married in church all the time. U biti ideš na ceremoniju, gledaš ceremoniju, ja sam ti žena, ja sam ti muž i to je to. Onda ideš na party kasnije, ta party je tipična večera i to traje uver glave do 2 ujutro. I to je to. I onda idu na honeymoon i ne vidiš ih neki 2 tjedna i onda dobiju bebu. To tako tipično ide u Americi. Ali u Hrvatskoj, znači tu se pir slavi, počne se slaviti noć prije. Imaš accordions, tamburaši, pjevača i pjeva se i onda se mladenka izgubi, onda muž dobi krivu mladenku i onda se prava mladenka pojavi, spašen je event i onda se trubi cijelo putem do crkve, onda se tamo uda i onda se trubi cijelo puta do slavljanja i onda tamo se pjeva, pleše i pije i veselo i svi se you are love, you bless y'all in love. Pirovi ovdje znaju trajati od 3 ujutro do 5 ujutro do 9 ujutro i onda
idući dan ideš opet svi skupa na neki ručak i it's just really nice, like baš svaki gost koji dođe na hrvatske su uživaš u tom jer you get to enjoy the wedding, jer trubiš i cijelo vrijeme navijaš za njih, ali u Americi you kind of just show up, jedeš i odeš doma. I prefer weddings here. Peta stvar je alkoholizam, alkohol i dozvoljeno alkohol i in America jako je teško dobiti alkohol manje od 21, znači stvarno moraš imati dobar fake ID, ja sam imala jedan fake ID, ali nije bio dobar i nikad me nisu pustili u klubovi. Isto tako sam izgledala kao dijete od 15 godina, tako da sve pijet, I understand you. Ali moraš imati dobar fake ID da bi ušla u klub. Isto tako ne smiješ se napiti u klubovi, ako se napiješ, security dođu i istjerate van, kao kaže, ej, that's enough, nema više, bartendere te kataju off, kaže nema više. I to je to, jako je ograničeno. Uvijek ćeš imati alkoholičari, naravno, ali tipa isto tamo moraš pit, ako kupiješ piće na cestu, ne možeš ga pit samo na cestu, možeš ga pit iz te vrećice, ne znam, znate o čemu ja pričam, valjda. Stvarno je onako ružno gledano pijanstvo, it's weird. Jedino je super pit kad si od 21. pa do 25. Kad napuniš 26, na koji kurac ti piješ više. To sam ja barem tako doživjela u Americi. Ali u Hrvatskoj, tu male klinkice od 16 godina, idemo vanka, idemo se razbiti, lako dođeš u Tomija i kupiš si alkohol. Been there, done that. Uvijek ćeš imati 1-2 žena od 100 žena ili muško koji radi na taj tisak ili u taj dućan, u taj blagajni koji će te pitati za osobnu, ali puno je lakše to doći do alkohola ovdje, isto tako možeš kupiti curi piće na šanki, dat njoj i bla bla bla. Ali u Americi ako ti kupiješ neko koji je maloljetan piće, ti možeš završiti u zatvor i se velike kazne. Hrvatska just knows how to party. Hrvatska is chiller with alcohol nego Amerika. Šesta stvar. U Americi bilo gdje sam ja išla u dućan, znači imaš 2 osobe na svaku blagajnu. I jedna osoba na ta blagajna je zaposlena da ti stavi sve proizvode koje ti kupuješ u kesice. I kesice su tamo besplatne. I dobiš koliko god oni tebi pakiraju tvoje stvari. I it's nice. Ali tu, na blagajni, znači ja praznim kolicu i žena mi je samo leti i ja ne stignem to bagirati i platiti i još moram se sjetiti, ajme unaprijed, mislim da mi treba 3 vreće pa mi na kraju treba 5. And it's a headache. Kužim zašto, zbog like recycling, manje plastika, zdravlje je. Ali u Americi, people just, nije to tako, ne znam. Ja sam navikla da mi neko uvijek pakira moje proizvoda, stavljam im te kesice u kolica ili već kako što. I da ja samo moram voditi brigu da ja dajem kartici ili gotovinu ženu koji mi skanira proizvoda. Nego ovdje di moraš paničarit se, pakiraš se, imaš 3, imaš ovo, pa imaš ono, pa onda dođe neka druga žena već početi bacati one njezine proizvode i onda se onako gledaš kao fuck, nemoj misliti da ću ja slučajno tebi nešto uzeti, because that's my goal. 7. stvar, ja bih rekla, u Hrvatskoj svi koriste više manje gotovinu. Ili gotovina čak i više koriste nego kartica u Hrvatskoj. Ali u Americi sve ti je na karticu. Uvijek možeš platiti s kešom, ali većinom ti mjese neće uzeti keša koji je veći od $20. Jer je njima rizik onda. Sve je na karticu. I onda meni je bilo jako čudno prva godina kad bi ja išla u klub s karticom i tražila da mi konobar daj mi 5 gin tonaka, ja ću to platiti s karticom. I on te gleda kao yeah, sure honey. Više manje kad ideš u kafić, samo gotovina. Ne znam, to mi je uvijek ljepše čak. I like using money, I like the smell, I like the touch. I onda baš osjetiš koliko potrošiš. A kad samo ti skaniraš u karticu, samo ide i onda vidiš na kraju mjeseca imaš 5. I don't know. 8. stvar. What the fuck is an imendan? U Americi se ne slavi imendan. There is no such thing as a name day. To ne postoji, ali u Hrvatskoj svi ti želju sretan imendan. Ja mislim da ja uopće nemam imendan. Šta ja znam, šta je to? I dalje ne kužim što je to. Like, I don't understand taj koncept. Ne ulazi mi u glavi jednostavno. Kad želiš svima sretan imendan. Zašto ću ja želiti sretan imendan? Znači, tvoji roditelji su ti izabrali ime. Zašto meni niko ne kaže onda svaki dan sretno ime? Like, I just don't understand. Moraš čekati jedan dan da tvoje ime znači nešto, like my name means something to me every day. The concept of imendan. Meni to why? Why is this a thing? Because it's not a thing in America. Možda bi mislila drugačije da znam da imam imendan.
Deveta stvar, to smo skoro na kraju. Ovo je meni baš jedan od velike razloga zašto sam se ja uopće preselila u Hrvatskoj. I ja mislim da je ovo, like, da država does this for people je stvarno lijepo. Besplatan, jeftinije fakultet. Iako ideš privatno ovdje, puno je jeftinije nego u Americi. Mislim, u Americi meni bi faks došlo $50,000 na semestar, znači $100,000 godinu. $100,000 godinu. Iako ja tu idem na privatan fakultet, meni dođe godina 30,000 kuna. No je usporedljivo je. Čula sam neki argument kao dobro, tu se svi besplatno školovaju, onda i oduča od zemlje. Svejedno ja cijenim da država uopće investira u budućnosti, daje edukacije besplatnije, pogotovo ove državnog fakulteta koje su besplatne i ako ne opadeš, mislim, desi se, jebi ga, ali privatne fakultete sve isto i dalje ono jeftinije puno nego u Americi. U Americi svi dižu student loan kredite, pa ovo, pa ono, iškolovaj se, cijeli život platiš nazad svoje student loans. You broke, you did good. 10. stvar. I ova 10. stvar mi je koncept koji ja i dalje borim se kad me neko pita i kalkuliram što je zapravo to značilo. Datum i vrijeme. Znači u Americi mi imamo AM and PM. You have 1 AM, 1 PM. You do not have 13. 13 is not a number. Ide od 1 do 12. I to je to. Ali tu kreću od 0 do 24. Tipa pitam ono, Emily, koliko je sati? I ona meni odgovori 17. I ja sam moram kao, čekaj, 17 minus 12. Aha, 5 sati je popodne. I can't with that. Ja to ne kužim, ja to ne razumijem, tako ja nisam odgojena. I to meni ne dolazi u obzir, ja moram svaki put kalkulirati. Realno ono, možeš memorizirati, ali kad ti radiš nešto 16 godina od svog života čuješ da ovako ide vrijeme, ja isto kažem 1 popodne i dalje, ja nikad neću reći 13. Like, it's just nešto što meni ono, like, please make it stop. Give me a break for a day. I datume, I'm sorry, ja i dalje, ono, svaki put kad idem zubara ili doktori pitaju kad si rođena, I always am like, 12.10. because I'm born 12/10/1998. Ne 10.12. jer to znači da sam ja rođena u 10. mjesecu, meni. Because we switch ours. Or you'll switch yours. Znači svaki put kad ja napišem neki važan dokument, ja isto moram dobro pogledati da sam izbrknula brojeve, mjesec i datum. Moramo ih uvijek onako, dodatno moram razmisliti od toga. And so every time I'm like, wait, šta? Koji mjesec, koji datum, ja ovo ne kužim. Ok, to bi bilo to, 10 kulturnih razlika između Hrvatska i Amerika. Ako ste voljeli ovaj video, stavite u komentari da je dobar i možeš čak i napraviti part 2. Lajkajte za part 2. Come on. Let's see. Preporučite meni što da snimam jer jako je teško uvijek biti kreativna. Trudim se sad ovaj mjesec malo nagurati više video kako će biti praznike, vi ćete biti doma vjerojatno, da imate barem nešto malo drugačije gledati na televiziji ili na YouTube-u. My Terrible Croatian is always zanimljivo, barem ja mislim. I vidimo se sljedeći video, čao, hvala što ste gledali. Eto sad im jest.